uyu munsi wa none iyo wumvise ibintu bijyanye n'intambara nta gushidikanya ugiramwo ubwoba, bitewe nuko abazibayemo iyo muganire bakakubwira amateka yazo wumva ko nta keza k'intambara habe namba. Muri uyu mwaka wa 2026 intambara iri kuvugwa cyane niri kuba hagati ya Iran, Israel ndetse na Leta Zunze za Amerika, ndetse kuri ubu ngubu ikaba yaranateye ingaruka zikomeye cyane yaba iz'ubukungu, kugenderanira kw'ibihugu, aho nk'ibihugu birimo cyangwa se leta zirimo nka Qatar, Dubai, mbese iriya Arabia Emirates, za Kuwait n'ahandi ubu ngubu kujyayo biragoye kubera iyo ntambara iri kuba. Bivuze iki rero? Nta keza k'intambara. Uyu munsi kuri Capital Media Podcast munyemerere tuze kugaruka ku ntambara zigera ku 10 zabayeho mu mateka y'isi, n'uyu munsi wa none umuntu wese uzumvise agatitira kubera amagana n'amagana y'abantu bagiye batikirira muri izo ntambara mu buryo bw'amaherere. Abantu benshi bazi intambara ya mbere y'isi ndetse n'intambara ya kabiri y'isi, kuko nizo zabashije kumenyekana cyane mu bitangazamakuru, zinavugwaho byinshi, ziranigishwa. Ariko hari izindi ntambara zagiye zibaho mu mateka y'isi mu myaka amagana n'amagana ashize, uyu munsi wa none abantu batazi. Nizo tugiye kugarukaho kuri Capital Media Podcast. We icyo usabwa ni kimwe gusa, banza urebe nimba warakanze subscribe, hanyuma tugendane neza cyane muri izi ntambara zigera ku 10 zose zabayeho mu mateka y'isi, aho uyu munsi hari iz'abantu bazi hakaba hari n'izo abantu batazi. Turaza guhera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 hari intambara bise 13 years war. Ni intambara bavuga ngo y'imyaka 30. Iyi ntambara ikaba yarabaye hagati muri Europe cyangwa se Central Europe. Ikaba rero ari intambara yabaye mu mwaka w'1960, mu mwaka w'1918 kugera mu mwaka w'1948. 13 years war cyangwa se intambara y'imyaka 30, kuko nayo mbikubwiye yabaye rwagati muri Europe, aho ibihugu birimo nka za German, Ubufaransa, mbese bari bihugu byo hagati byose iyi ntambara yabikozemo. Ikaba yarabaye rero muri uriya mwaka nababwiye w'1618 kugera mu mwaka w'1648. Iyi ntambara rero ntabwo yigeze ikorera hasi ubusa, kuko yahitanye amagana y'abantu. Bavuga ko iyi ntambara yahitanye ubuzima bw'abantu bubarirwa hagati ya miliyoni 4.5 na miliyoni 8. Ku mwanya wa 9 turasanga intambara y'inyeshyamba zitwa Rushan. Iyi ntambara rero yabaye mu mwaka wa 755 kugera mu mwaka wa 763. Akaba ari intambara yabaye mu Bushinwa. Ikaba yaribanze cyane mu majyaruguru y'Ubushinwa. Iyi ntambara nayo ikaba ivugwa ko yaba yarahitanye ubuzima bw'abantu bubarirwa hagati ya miliyoni 13 na miliyoni 36. Urumva ko ni intambara yarwaye ubuzima bw'abantu benshi pe. Ku mwanya wa 8 mbibutse cyari kureba intambara 10 zabayeho mu mateka y'isi bikarangira zihitanye ubuzima bw'abantu batagira ingano. Ku mwanya wa 8 turahasanga intambara yiswe Russian Civil War.
iyi ntambara ya Russian Civil War yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 17 kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 22, ikaba yarahitanye ubuzima bw'abarenga miliyoni, hagati ya miliyoni 7 na miliyoni 10. Akaba ari intambara rero yari ihanganishije ikitwa Russia Imperial cyangwa se ubwami bw'Abarusiya ndetse n'ikitwa Russian Provisional. Ni intambara nayo itari yoroshye, yahitanye ubuzima bw'abantu benshi cyane. Ku mwanya wa 7 ku mwanya wa 7 turahasanga intambara yiswe King Dynasty Conquest of China. Iyi ntambara rero nayo irazwi cyane kuko ni intambara yabaye ku ngoma y'umwami King. Iyi ntambara ikaba yarabaye mu Bushinwa, hagati y'Ubushinwa ndetse n'igihugu cya Mongolia ndetse n'igihugu cya Korea ndetse n'igihugu cya Taiwan. Iyi ntambara kandi yaje kugenda irototera igera mu bice by'Uburusiya, igera muri Central Asia, ubwo ni Aziya yo hagati, ndetse yewe irakomeza ijya muri South East cyangwa se mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya. Iyi ntambara kandi iyo ugiye kureba neza bakubwira ko ari intambara hitanye abarenga miliyoni 26. Ikaba yarabaye mu kinyejana cya 17. Ku mwanya wa 6 turahasanga intambara bise Second Sino-Japanese War. Nayo ni intambara yabaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 37 kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 45. Iyi ntambara rero ikaba yarabaye mu Buyapani, aho bakubwira ko intambara yabaye ku itariki 7 z'ukwa 7 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 37 kugera mu gihumbi kimwe magana cyenda 45. Haruguru nababwiye kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda nibyo. Iyi ntambara rero yabaye mu gihumbi kimwe magana cyenda 37 ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11. So intambara rero yaje kuba imara imyaka 8 yose. Yaje kumara imyaka 8, ukwezi kumwe, ibyumweru 3 ndetse n'iminsi 5. Yaje kuba hagati yahitwa Mainland China ndetse na Burma ndetse na Korea na Vietnam na Taiwan. Ni intambara ikomeye cyane, murumva ko yaje no guhitana ubuzima bw'abari hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 20. Nayo ni intambara itari yoroshye. Ku mwanya wa 5 turasanga intambara y'isi ya mbere. Iyi ntambara yo irazwi cyane, ni intambara yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 14 kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 18. Iyi ntambara kandi yaje guhitana abarenga hagati ya miliyoni 15 ndetse na miliyoni 22. Iyi ntambara ikaba yarashegeshe cyane ibice birimo nka Europe, Middle East
Africa, Pacific, Atlantic n'ahandi. Reka dusimbukire ku ntambara ya kane. Intambara ya kane yabayeho mu mateka y'isi ikaza gukangaranya isi, igakangaranya ibihugu. Ni intambara yiswe Three Kingdoms period. Ni intambara yabaye mu Bushinwa. Iyi ntambara bakubwira ko yabaye mu mwaka wa 220 kugera mu mwaka wa 280. Yaje guhitana abagera kuri miliyoni 10 z'abantu. Ariko kandi hari andi makuru avuga ko abayiguyemo batari izo miliyoni 10 gusa, ahubwo zaje kutumbagira zigera kuri miliyoni hagati ya 30 na miliyoni 40. Ku mwanya wa gatatu turahasanga intambara bise Typing Liberation. Ni intambara nayo yabaye hagati mu mwaka w'1850 kugera mu mwaka w'1864. Iyi ntambara rero nayo ifatwa nkaho ari civil war. Yaje kuba mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu Bushinwa habaye intambara nyinshi. Iyi ntambara rero yaje guhitana abarenga hagati ya miliyoni 20 ndetse na miliyoni 30 z'abantu. Intambara ya kabiri yabayeho mu mateka y'isi igakangaranya abantu, igatitiza abantu. Ni intambara bise Mongol Conquest. Yabaye mu kinyejana cya 13 bikaza kurangira ihitanye ubuzima bw'abantu basaga miliyoni 40 zose. Ibaze miliyoni 40, 14 million z'abantu bahitanywe n'iyi ntambara. Bakubwira ko ari intambara yaje gukorwa hagati y'ubwami bw'uwitwa Mongol Empire. Ubu bwami bukaba bwarabayeho kera mu mwaka w'1206 kugera mu mwaka w'1368. Reka twihute cyane tujye ku mwanya wa mbere mu ntambara zabayeho mu mateka y'isi, na n'uyu munsi zikivugwa, zikirahirwa n'abantu batari bakeya, aho ari intambara yabaye igahitana abantu amagana n'amagana. Ni intambara bise intambara ya kabiri y'isi, World War II. Ndetse ni intambara yagiye ikinwaho n'amafilime menshi cyane. Iyi ntambara yabaye mu mwaka w'1939 kugera mu mwaka w'1945. Yaje guhitana ubuzima bw'abarenga miliyoni hagati ya miliyoni 70 ndetse na miliyoni 85. Iyi ntambara rero ikaba yaraje kurwanwa hifashishijwe ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari haraje za tanks murazizi, ni bimodoka bikoreshwa n'abasirikare. Haje gukoreshwamo kandi ikiswe Alex Powers, imbunda ziremereye n'ibindi byinshi cyane. Iyi ntambara y'isi ya kabiri ni intambara yavuzwe cyane, ndetse na n'uyu munsi abantu baracyayivuga. Ngizo intambara zigera ku 10 twari twabateguriye hano kuri Capital Media Podcast. Twahisemo kubaganirizaho uyu munsi. Mbibutsa nimba utarakanze subscribe, birebe wihuse cyane, hanyuma tujye tugendana no mu bindi bintu by'ubwenge mutazi cyangwa se mwari muzi ariko mukaba mubizi mu buryo budasobanutse.
reka mbifurize byiza no gukomeza kubana natwe kuri Capital Media Podcast.